Igikombe cy'isi cy'amakipe ya FIFA 2025 FIFA Club World Cup 2025 ni inzozi z'iterambere ku mupira cyangwa ni ihonyorwa ry'imibereho y'abakinnyi. Igikombe cy'isi cy'amaklebe cya 2025 kimeze nk'irushanwa rifite intego nini cyane, ariko rikanavugwaho byinshi kurusha andi mateka yavuye mu mupira w'amaguru. Ni irushanwa rizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ku itariki ya 14 Kamena kugeza ku ya 13 Nyakanga umwaka 2025. Rikaba rihagarariye impinduka ku buryo ryabaga risanzwe. Kuri iyi nshuro rizitabirwa n'amakipe 32 ku buryo byari bisanzwe bitandukanye nk'uko byabaga mu gihe cyatambutse, aho ryitabirwaga gusa n'amakipe 7 nanone hakoreshejwe uburyo bwo gusezererwa. Kuri ubu rizajya riba buri myaka 4. Nubwo iryo vugurura rizana amahirwe mu kwamamaza uyu mukino ku isi bitandukanye uko byahoze, byatumye benshi barimo amahuriro y'abakinnyi, abatoza n'imiryango y'uyu mupira bashyira hanze impungenge zishingiye ku kwagura rino rushanwa, ariko cyane cyane bakagaragaza impungenge ku buzima bw'abakinnyi ndetse n'imikorere y'umupira w'amaguru muri rusange. Hari ikibazo cyo kuba imikino yari kubyikaba myinshi ndetse no kurambirana kw'abakinnyi. Ikibazo kinini cyavuzwe kuri irushanwa rya 2025 ni ukwiyongera gukabije kw'imikino no ku ngengabihe y'uyu mwaka usanzwe. Abakinnyi basanzwe bakina amezi 10 mu mikino y'amashampiyona bakina ya buri munsi, kandi igihe cyabo cyo kuruhuka kikaba kigufi cyane, ni nacyo kiza mu mpeshyi, ariko nacyo akenshi kiba cyuzuye amarushanwa mpuzamahanga. Kongeramo irushanwa ry'ukwezi kose bisobanuye ko abakinnyi batabona umwanya wo kuruhuka na gato, kubera ko shampiyona y'u Burayi irangira hagati ya Gicurasi naho imyitozo yo gutangira indi shampiyona ikaza mu mpera za Nyakanga. Abakinnyi bazaba badafite umwanya n'umwe wo kuruhuka. Ibi byateye impungenge ku bijyanye n'imvune zabo, umunaniro ukabije ndetse n'ingaruka z'igihe kirekire ku buzima bw'abakinnyi. Cyaba ari igitinyiro cy'ifaranga? FIFA ivuga ko iri rushanwa rizazana amafaranga menshi ku makipe ku isi yose. Bivuga ko ikipe imwe ishobora kubona agera kuri miliyoni 50 z'amayero zirenga, ariko ubushakashatsi butandukanye bwerekana ko aya mafaranga ashobora kuba ari amarangamutima ahubwo atari ukuri. Mu by'ukuri biteganijwe ko amakipe yo ku mugabane w'u Burayi azabona hafi 70% by'inyungu z'iri rushanwa, mu gihe n'amakipe 22 asigaye azagabana 30% zaba asigaye. Ibi ni ugudashyira mu gaciro amakipe mato, cyane cyane aturuka hanze y'umugabane w'u Burayi. Ibi bikaba bishobora kongerera ubusumbane bwa mikoro hagati y'amakipe amanini n'amato kuri iyi si. Hari ikibazo cy'ubucuruzi n'iyamamazabikorwa muri iri rushanwa. Nubwo FIFA ifite gahunda ikomeye, isoko ry'iyamamazabikorwa n'ubucuruzi bw'irushanwa ntabwo ryatangiye neza. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, televiziyo yitwa Fox yatangaje ko yifuza kwerekana imikino, ariko igatanga agera kuri miliyoni 10 y'amadolari y'Amerika gusa kugira ngo ihabwe uburenganzira. Yari amafaranga make ku irushanwa rikomeye nk'iri ku isi. Mu nyuma nibwo FIFA yaje kuza kubona amasezerano na kompanyi yitwa DNZ, ariko bivuga ko yagizwemo uruhare n'igihugu cya Arabie Saoudite mu bijyanye n'aya mafaranga kugira ngo ayabone. Arabie Saoudite ni igihugu kizakira imikino y'igikombe cy'isi cy'ibihugu yo muri 2034. Hasohotse amakuru avuga ko amasezerano ya DNZ yatanze agera kuri miliyari 2 z'amadolari y'Amerika kugira ngo igire uburenganzira bwo kwerekana irushanwa. Gusa abantu b'imbere mu biganiro mu by'ukuri bo bagaragaje ko iyi DNZ yatanze miliyari y'amadolari y'Amerika kugira ngo abashe kwerekana irushanwa, kwindi byari bihimbano. Ibi kandi byakomeje guteza impaka mu bukungu bw'irushanwa n'uburyo bishobora kuzafatwa ku isoko. Arsene Wenger, umugabo ukomeye cyane muri umupira w'amaguru, we yivugira ko irushanwa ryari rikwiye. Arsene Wenger, ushinzwe iterambere ry'umupira ku rwego rw'isi muri FIFA, ni umwe mu bashyigikiye cyane irushanwa. Avuga ko kubera ko irushanwa rizajya riba ishimwe gusa mu myaka 4, abakinnyi bazabona umwanya uhagije wo kuruhuka. Kubwe ngo iterambere mu bumenyi bwa siporo n'uburyo bwo kwagura ingufu bishobora gukemura ikibazo cy'umunaniro.
avuga ko abakinnyi nka Messi na Cristiano bakomeje gukina ku myaka myinshi, bamwe 35 undi 38, ngo ari ikimenyetso cy'uko ikoranabuhanga n'ubwitange byafasha abakinnyi kubaho neza nubwo bakina imikino myinshi, ariko bakagira uburyo bwiza bwo kubasha kumenya uko bagomba kuruhuka bifashishije ikoranabuhanga na siyansi. Wenger kandi yemeza ko iri rushanwa rizafasha amakipe yo hanze y'Uburayi kwagura izina ryayo ku ruhando mpuzamahanga. Amashyirahamwe atandukanye yakomeje kwanga no kwinubira iri rushanwa. Nubwo FIFA itanga icyizere, shampiyona nyinshi n'amashyirahamwe mu bihugu bitandukanye ntabwo byigeze bivuga rumwe nayo. World Leagues Forum ni ishyirahamwe rishinzwe amashampiyona hirya no hino ku isi, riyobowe n'umuyobozi wa Premier League Bwana Richard Masters. Aba bandikiye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA bayereka ko batemereye umushinga wabo. Bavuze ko FIFA yashyize irushanwa mu bikorwa idatanze umwanya uhagije wo kubiganiraho no kubisobanurira abantu, kandi bagaragaje impungenge ko bishobora kwangiza amarushanwa y'imbere mu bihugu no gutuma abafana batakaza ubushake bwo gukomeza kureba abakinnyi kuko babahora mu maso. Abatoza bakomeye barimo na Pep Guardiola nabo bagaragaje impungenge cyane cyane ku ngaruka z'umunaniro w'abakinnyi. Amashyirahamwe y'abakinnyi Professional Footballers Association FPA niryo ryavuze amagambo akomeye kuri iri rushanwa kurusha abandi. Maheta Molango ni umuyobozi mukuru wa Professional Footballers Association. Yavuze ko ibigo bikomeye biri gufata abakinnyi nk'ibicuruzwa bigamije kubona inyungu no kwiyongerera amasoko hirya no hino ku isi. Yatanze impuruza ko imikino myinshi ishobora gutera imvune abakinnyi, igitutu mu mitekerereze y'abakinnyi ndetse no gutuma bamwe bahagarika gukina umupira hakiri kare. Professional Footballers Association kandi irasaba ko habaho ibiganiro bifunguye hagati y'impande zose z'umupira kugira ngo hubakwe ingengabihe y'umupira irimo uburinganire, kurengera ubuzima bw'abakinnyi no kuramba k'uyu mukino. Iri rushanwa ryaguwe rizatangira ku itariki ya 14 Kamena i Miami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibibazo by'amategeko i Burayi, ibyago by'imyigaragambyo n'impungenge zishingiye ku mitekerereze n'ubuzima bw'abakinnyi bikomeje kwiyongera kubera uyu mukino. Uhereye igihe iri rushanwa rishya ryatangarijwe mu Ukuboza muri 2023, hakomeje kugaragara kutishimira cyane uburyo riteye ku Banyaburayi, aho hanaturuka amakipe menshi azaryitabira. David Childers ni umuyobozi wa FIFA Pro Europe, ni ishyirahamwe ry'abakinnyi bakina umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi. Mu magambo ati, turashaka kurengera umupira w'amaguru. Iri huriro ry'abakinnyi Burayi riti, iki ni ikibazo kinini kandi si ukubera gusa imvune. Ati iki ni ikibazo kinini kandi si ukubera imvune gusa, ni ikibazo kiri mu biyobozi kuko ingengabihe ari ingaruka z'imiyoborere y'umupira. Ese yaba ari intambwe FIFA igiye gutera kugira ngo yigarurire amaklebe? Iyo myumvire siko hose bayisangiza. Mu bice byinshi by'isi abafana bafite amashyushyu yo kwitabira irushanwa rihuriza amakipe amwe akomeye ku isi. Ibiciro byinshi by'amatike byamaze kugurishwa hanze y'Amerika nko muri Brazil, Argentine ndetse na Mexique. Iri rushanwa ni igitekerezo cyatawe inkunga na perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, Gianni Infantino. FIFA yizeye ko rizahangana n'amarushanwa akomeye cyane y'amaklebe hirya no hino ku isi nka Champions League ndetse na Premier League mu bijyanye n'agaciro, ubukire ndetse n'ibyishimo riha abantu. Rizitabirwa n'amakipe 32 avuye hirya no hino ku isi, ribere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi kandi bivuze ko abakinnyi benshi bakomeye bashobora gukinira irushanwa mu gihe cy'ikiruhuko, nibura bakarikina inshuro imwe mu myaka 4. Ni irushanwa rizajya riba hagati y'igikombe cy'isi cy'amakipe y'ibihugu, Euro yo ku mugabane w'Uburayi na Copa America yo ku mugabane w'Amerika. Mu by'ukuri impungenge z'Abanyaburayi zifite ishingiro. Uko byatangajwe ko iri rushanwa rigiye kuba, Abanyaburayi ntabwo bigize babyishimira. Pep Guardiola, umutoza wa Man City, mu magambo ye yaragize ati, simbyanga kubera ko ari irushanwa rishya, oya, ahubwo ni ukubera ko nta mwanya wo kuruhuka ku bakinnyi uzigera uboneka. Naho umugabo wamye ari umutoza w'ikipe ya Liverpool witwa Jurgen Klopp, ubu
akaba ari umuyobozi ushinzwe umupira muri Red Bull Group ku rwego rw'isi, yise irushanwa ko nta kamaro rifite. Mu magambo ye ati bisobanuye ko nta kiruhuko abakinnyi bazigera bagira. Ni intsinzi y'akababaro ku ikipe yose izatwara irushanwa. Hari ikirego cy'amategeko cyatanzwe n'ishyirahamwe ry'abakinnyi ku mugabane w'Uburayi FIFA Pro Europe hamwe n'ishyirahamwe ry'amarushanwa i Burayi, baburira FIFA kuri iri rushanwa rishobora kugira ingaruka mbi. Javier Tebas ni umuyobozi wa La Liga utajya ripfana. Mu magambo ye make yagize ati iki gikombe cy'isi cy'amakipe gikwiriye gukurwaho. Umwaka ushize hari impungenge ko amakipe arimo Real Madrid, ikipe izwi cyane kandi ikomeye kuri iyi si, ishobora kutemera kwitabira iri rushanwa nyuma y'uko umutoza Carlo Ancelotti yaravuze ko bashobora kwivumbura ntibaryitabire kubera amafaranga make, gusa nyuma baje kwemeza ko bazaryitabira. Ese amakipe ararifata nk'iridasanzwe? Nubwo hari abatararyishimiye, iri rushanwa ryashyigikiwe na European Club Association na Association y'amaklabe ku mugabane w'Uburayi ihagarariwe na Nasser El Khelaifi, perezida wa Paris Saint-Germain. Barikomeye amashyi mu by'ukuri, bariho umugisha, ndetse amakipe y'Uburayi araryitabira. Amakipe arimo Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern Munich, Paris Saint-Germain azaryitabira. Abakinnyi bakomeye nka Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Erling Braut Haaland nabo baritezwe muri irushanwa. Kugira ngo mve uko amakipe yarikaniye, ikipe ya Real Madrid yaremeye itanga miliyoni 10 y'amapaundi muri Liverpool kugira ngo witwa Trent Alexander-Arnold aboneke hakiri kare azitabira irushanwa. Naho Jude Bellingham wumve ko igihe cyo kubagura urutugu kigijwe inyuma kugira ngo nabanza akindire irushanwa. Ibi biragaragaza uburemere iyi kipe yahaye irushanwa. Uwitwa Phil Foden ni umukinnyi wa Man City, nawe yavuze ko nubwo iyi kipe itagize umwaka mwiza, ariko mu by'ukuri muri iki gikombe cy'isi bajyanye intego zikomeye. Umutoza wa Paris Saint-Germain Luis Enrique yavuze ko afite icyizere gikomeye ko iri rushanwa rizaba ryiza kandi bagiye kuritwara. Mu magambo ye ati ni irushanwa rikomeye, nubwo ari ubwa mbere rigiye kuba muri ubu buryo, rizaba ari iry'ingenzi cyane mu minsi iri imbere. Ikindi gishobora gutuma iri rushanwa rikomera ni amafaranga azahabwa uzaryegukana agera kuri miliyoni 125 z'amadolari y'Amerika ku ikipe izaba iya mbere. FIFA yashoye agera kuri miliyari yose y'amadolari y'Amerika kugira ngo iri rushanwa rizabe ryiza. Kuki habayeho kutumvikana hagati y'Abanyaburayi ndetse na FIFA kuri iri rushanwa? Amashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi n'ihuriro ry'abakinnyi baravuga ko kutaganira na FIFA ari kimwe mu byatumye barifata nabi. Uwitwa Mathieu Molewi ni vice perezida w'ishyirahamwe ry'amarushanwa ku mugabane w'Uburayi, yavuze ko ntacyo FIFA yageze baganirizaho. Mu magambo ye yarageze ati twagiye twohereza inyandiko nyinshi tugerageza gusa uburyo twaganira nabo, ariko nta nama n'imwe twigiye tugirana nabo. Ibi nibyo yatangaje mu nama yagize i Munich mbere y'umukino wa Champions League wa nyuma. Iyi nama kandi yanitabiriwe n'itangazamakuru. Ibi byose ni ikimenyetso ko bashaka gukomeza gushyira igitutu kuri FIFA. Ati FIFA niyo umupira w'isi igomba no kuwurinda, rero FIFA ntigeze basubiza. Hari ibyiringiro bikomeye kwiri irushanwa rizaba ryiza kurushaho. Mu bihugu bya Amerika y'Amajyepfo nta wigize akomoza kuri iyi mikino ngo avuge ko ari imikino inaniza abakinnyi. Muri Argentine abakinnyi benshi bafite icyizere kinini kwiri irushanwa rizagenda neza. FIFA yatangaje ko nka Boca Juniors ariyo kipe ya mbere yagurishije amatike yose mu mikino yo ku matsinda igomba kuzabera i Miami, ahasanzwe hatuye Abanyargentina benshi. Miguel Angel Russo ni umutoza w'iyi kipe. Mu magambo ye yaragize ati nzajya mu gikombe cy'isi cy'amakipe ntegereje intsinzi kandi ndota ibintu bikomeye byo kuritwara. Amakipe muri Amerika y'Epfo ari gukora isoko rikomeye. Sergio Ramos wahoze ari kapiteni w'ikipe ya Real Madrid yagiye muri Mexique muri ekipe yitwa Montreal, naho River Plate muri Argentina yo yasinyishije abakinnyi 7 bashya kubera iri rushanwa. Palmeiras yo mu gihugu cya Brazil yatanze agera kuri miliyoni 18 zose z'amapaundi kugira ngo igarure Paulinho aze gukina irushanwa. Ese ubundi ryakiriwe hite hirya no hino ku isi?
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abafana barishimye cyane ubwo ikipe ya LAFC yatsindaga ikipe ya Club America yo muri Mexique ikabona itike ya nyuma yo kwitabira irushanwa. Iza biri kumwe n'amakipe arimo Inter Miami ya Lionel Messi ndetse na Seattle Sounders zose zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Buyapani, abafana n'ikipe ya Urawa Reds batwaye amabendera manini cyane bagira bati twegukana iki gikombe cy'isi. Mu gihe muri Korea y'Epfo ikipe yitwa Ulsan HD ihagarariye Korea y'Epfo bavuga ko mu by'ukuri uratari urugendo rw'ikipe imwe ahubwo ari urugendo rw'igihugu muri rusange nk'uko ikinyamakuru Asia Today cyabitangaje. Muri Arabie Saoudite ni amahirwe akomeye yo kugaragaza ko shampiyona yabo yateye imbere kuko byose byagiye gutangira bagura kinubi Cristiano Ronaldo. Uyu munsi ikipe ya Al Hilal ni igomba guhagararira iki gihugu muri amarushanwa nubwo bifuje Bruno Fernandes ariko ntibyabahira. Iki gikombe cy'isi kigomba gutangira ku itariki ya 14 y'uko kwezi kwa gatandatu kikarangira ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa karindwi. Ninde uzakegukana? Ibitekerezo byanyu ni ingenzi. Ese ubundi iki gikombe cy'isi cyabangamira amakipe cyangwa nuko inyungu zabo zabangamiwe? Ndagushimiye ko ntije umwanya wawe. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi bishyira mu mwanya wahariwe gutanga ibitekerezo. Nje nitwa Eri Baryinyonza, ndabashimiye.